𝚟𝚑𝚙𝚢𝚅, Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa antu le fiafi ngo sua la ulu. Le fo matamua sa longa ifo. Fanga ia mpalauri. Ia ile tausanga tasi le lua afe su fitu. Malese lua survalu ya sa yeisa no malanga tua Israelu sa mola tunu bele o te faftaile tua na vano le lei ya tonu fo lo ya te o se la ngona fa pena na ifia lu pa ia pro no le tua ya ele se taimi po e talu fo ile tua mo se taimi yo le mi le lua fe lo lima lo fa pena na ye fa mo le tatu malanga ya fa te fi malanga mai lo ainga pa ai se noa o te fia yeise la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo vai le mongo olive i olo ia il perfetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo ile la lorangi nei mai o le a fio mai o ia ma tu vai on au le mongo olive e fa fia ngai ma le malu fo ilea samo a fia i loa tiri nei lava a mea matango fia na faia le tua na tupu mai ole a tupu foi ia loa no le leile tato te malanga tuai ia Israelu awane ingalo ia te oe famlianga le tua ia olo ta tia yo ta lima ia ta ua la volo ia il fuanga fa so tai pulenga le tato Global Kingdom TV ia mapuki e loso vanoa awane ingalo o se fia nga telefoni no nei tangata ona ele tasi se site lo fa pena ona tala no matus pa ia tau sanga umala ba lo malanga lo fai loa mai ele au la to le fa pena archaeologist ona maua le vaenga ma le vaenga o le ben la fia ile nganga mi sia i no pa ia Samoa ta pena le lo afe lo lima o ina te lo polo to e tul maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu to sanga ia funia le tua fa ia fo fuanga ma plan mai le nei tai mi se o atu fa moi ono Yesu. God bless you. Bye. Hello, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚅, Pulavinaca, and Shalom. My name is 𝗵𝗚𝗚𝗠𝗚𝗠𝗠𝗠𝗠𝗠𝗠𝗠, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salam, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚅, wa pa anga tato Global TV so se tolera lang. Ia ole o sia Paulo Pautoa futi pali ile le ngoa. Ia ole lua fesulfa na o malanga Israel. Ia e se tau so o lo ole atua ia o se mesa famani na ia ole
o le te la mea le lei uma ai o se o le unga le maunga whilua inga le na tatalo ai a Yesu Keriso ai tū mai ia iria ma mo se le si tū nganga ula ngonga ai se vabenga ula ngonga ai le nganga pa i le tū ia a walo fasingo manga fo ima i le o mai ma le whanga inga le tū nganga luenga ai o e lo sila ma mai mo nei tū la ia o te le sa un le simalanga le tato Global TV tau sang fo ia fio mai tala mai au ta wa yo lo so te o le tua fa yo lo talo le tua ai ma nei fo lo o e te soli fo i au le tua sa fa malanga lo ia ke te to ne mo finish fa monang ia fio mai tala mai au fa fo Yesu Keriso amen. Talofa Lava and Shalom. My name is 𝗚𝗓𝗓𝗡𝗏 and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and join the group that is going this year with Pastor Mikaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during his time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. Fatalo fatu pa ia malu Samoa. Ia olo wingoa o Ioelu maninoa. Ile tausanga e lua afes fuluvalu. Ia o tausanga le na tatala i ele li isa vanoa o te malanga atua i Israelu. Ia o se na fatu puina lava le fia ma le ori. Ona talitonu ese fole faitau le afio ngā le atua. Ia ese fole vainga ina wahalu ma vaai matu lau ele. Ia tele lava ni luitau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vaai ai le vaitafe o Yoritana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa faatino ai la mātou baptisonga. To tele i mātou 5 fa i mātou sa whai en mātou baptisonga i sunga foi whawhengainga peo na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whai foi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai i le atua, le iawa noa tatala mai e le atua, ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia, ia o lo wawanoa le lei lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le wawanoa, ia e whai malanga atuai, o no le swafo Yesu, amen. Talofa lava,
o lo wingoa o e seta wa apsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le neia manoa ua o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i atu oe. Pe a whai o i atu oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le neia fiafi o te fia whaasoa i atu oe. O se filifilinga tonu, ma le ame o tonu. I lo wo atu iai o le a e iloa ai pei ona o wo iai e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i fo ai lo uloto, le i tioa a moli mau le fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai i ai le manuia i so se mea, lau ele ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo tali e Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafa o Yesu, amene, ma amene.